Bit-titlu Disrupt Startup, Malta l-ġimgħa tellat konferenza dwar kif pajjiżna jista' joħloq ambjent li jaġġevola startups, speċjalment fis-settur tal-komunikazzjoni. Konferenza mtella bejn l-Awtorità tal-Komunikazzjoni u Take-Off Business Incubator fl-Università ta' Malta. Bernarda Juice, Business and Innovation Development Manager fiħdan l-Awtorità Maltija l-Komunikazzjoni, spjegalna dwar dan is-settur f'pajjiżna li għandu ħafna x'joffri għal dawn il-kumpaniji li len minn xtutna. Kif qed jiżviluppa s-settur bħalissa hemm ħafna disruption, hemm ħafna tibdil, qed naraw konsolidazzjoni kbira fis-suq u nħossu li daw il-tibdil iġbuhom startups żgħar. Il-manager ta' Take-Off Business Incubator fl-Università ta' Malta, Andrej Linas, spjegalna l-vantaġġi ta' pajjiżna. The country is so small, so there is a very good political readiness to create an environment for startups to start here. And that means you can test your product very quickly and then scale internationally. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera innota li minkejja l-iżviluppi fl-aħħar snin fl-ICT, l-Ewropa għadha ma kisbitx il-potenzjal kollu tas-settur. Tenna li l-Gvern jemmen li Malta tista' tkun attiva u rilevanti fis-suq diġitali Ewropew. Innota kif l-ICT u s-settur diġitali fl-Ewropa mistennija jkomplu jikbru u tenna l-ħtieġa li l-ekonomija Maltija issir dar għall-ispeċjalisti tal-innovazzjoni. Dan biex pajjiżna jkun minn ta' quddiem fit-tkabbir u s-suċċess tan-negozji. Sostna li rridu nagħtu inċentivi lill-innovazzjoni lokali permezz ta' kultura intraprenditorjali, kif ukoll li nagħmlu l-ekonomija Maltija aktar attrajenti għal dawk li jridu jidħlu fis-swieq Ewropej permezz tal-kumpanija tagħhom f'Malta.